gukizwa n'amaguru, kagabo nikamufata karamwica. Kabimubwiye kirano, kagabo kamuhushije umwambi, kureba n'agatelefone yaratsindiye nako karamenetse. Agatelefone nako karamenetse, nta bufasha asigaranye, ntabwo habe namba. kureba hano asigaranyemo ubuntu bw'ubutisheti nabwo bungahe butamaye agaciro do. Bona asigaranyemo akantu k'agashokora, nimba ari shokora, nimba ari ububiswi, nimba ari iki, bwa buryo bwa buraho. Icupa ry'amazi gurude, abona pepper spray y'urusenda, cya miti rusenda ku buryo umuntu agutera mu maso akabaye guhumyeho gatoya ku buryo yabona n'ukuntu agukweba. Umugore akomeza imbere, kagabo kamubwiye katupfite mpaka indirimbo yarangiye, akagabo gahita gatangira kumuhiga. Hakuno umugore mu misozi, yebe sinzi mu misozi ariko mano kugera mano sinzi ariko ahantu mu misozi, hagati mu ntosho, kagabo hari ukumuturuka hejuru adafite aho gukwepera habe namba. Cyonzi cyo ntibyarangira sawa. Kize gutya zamuka hejuru umugore arebe ko yacika, kava muri iri shyamba. We n'akagabo kameze nk'agasazi. Shyamba aya mabuye noneho aba ari ahantu hatagera n'izuba, kenshi ubusanga anyerera ariho n'urubobi. Cyiza nuko uyu mugore n'ubundi asanzwe akunda